Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Apay kas na ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin. Sige laang, ibagam. Tanolakit di ka ba alak? Aramidak para kan ka. Ada ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay la kumata mapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramida, nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron. Kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan, ngam anya di kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay ti kidawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akaayan ayat mo. Kat kayat ko akidawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan na. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawag lat na barang mapatgan na. Amok, Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Katusto ka. Talaga ang masakitanak no aramidak data. Ngam napatag kaunay kanyak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyaman aknukas na. Anya kariti ko naman napatag apagsaritaan ta, Neslin. Apay kayat mo ngagsarak ta dito'y park. Oh, Brian, pakawanan ako ma. Ngam pasensyakan. Masapol awas-wasa kon ti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din nadagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidak ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Ano? Dumnag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakabsat. Kabaalam ti agsakripisyo para iti pakaragsakan ti kabsat mo. Gaputa ipatpatag ko unay ti kabsat ko. Amok aday ta ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko mata maawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem masyanak unay kan ka. Amok anarigat daytoy aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak daytoy. Kaya't ko nga agragsak ti kabsat ko. Nga oray kadagiti laangan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend. Nagrigat mo ti sitwasyon yu kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend. No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapul apat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talaangan ti makaparagsakan ko na. Ay, sa bagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabaalan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda kamot gayam dito'y salas nga agtugtugawa. Neslin. Una road, iha. Kahit madlawan aliday ka. Kat amu milatan ti makagapo, no apa akasta ka. Papa, Mama, nagsakit kaya. Kasladyak kabaalan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. Maawatan mitirik nam, iha. Ngam, di mo't si kamat laang tinangibaga akabaulang ti amin. Uwan, Mama. Nga masakitan ak matlat tagayam. Amo mi akabaulang dayta, iha. Gusto ni mamam, iha.
Amumi anatibkar ka. Kat mamati kami. Akabaala masangwan ti dimte nga panubok iti biyag mo. Uwan, Papa. Mama, kat uray na sakit. Anusak para ka ni Diana akabsat ko. Agyamanakan ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakaragragsa kang unay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka. Aramidak ti amin, tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasaya at mo kanya. Di ka kumagsaw iti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako nagbayad? Laglagi pa. Ipatpatag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kuana. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kamsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasya na kunayan kan kuana. Nakakahasim ti kapsat mo. Uwan nga, Rod. Kasla dya kung kabaalan akitaan ti kasasaan ti kapsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabaalakmat. Gaputa ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita ije ospital ti kabsat mo, friend. Uwan, friend. Katamon. Maasya na ko na yan amang buy-buy ay di kasasaan na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan kuha na marigrigatan. Amok adinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Katsapay la kuma. Tamakalasat pa'y ti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. Uwan, friend. Agyaman ako na ikan ka. Ala, agtrabaho ta nga ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapantay ayan ni Diana. Kaya't kumat ang makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uwan nga, Rodiha. Ngamsapay la kuma. Tamalasatan pa'y ti kabsat mo ti sakit na. Daw-dawat tayo ang makalasat pa'y ti kabsat mo. Gaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Jakmat kaya tamapukaw tayo ti kabsat ko. Ipatpatag ko na iti kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idaw-dawat tayo asapay lakuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyaman kada kayo aduha. Neslin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balunak, timparit na maapamatag kanya. Neslin, agyaman unay, iti kinaimbag mo akapsat. Balunak, ti kinaimbag yo, iti ipupusay. Saan? Diyak kaya tamapukaw ka, Diana. Lumaban ka. Uwan nga agpaiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Saan ako? Nagpayak. Saan? Lumaban ka, Diana. Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana. Ngamanyangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga.
Nga agpatinggala dito yung tibiyag na. Nagsakit na ito ang napasamak, friend. Kasla dyan ka ba ilang aglunan ti amin? Maawatag tirik nam, friend. Ngamkas na kunakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Lupay na sakit nga awaten. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Lupay na sakit. Masapul nga aklunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti uray ka anuman? Nagsakit po sa iti kamsat ko. Awanan maaramidan tayo, iha. No di ti mga klon iti amin. Husto ni Papam, iha. Puno ang sakit tinapasamak. Nga masapol nga aklonan tayo. Amo mi anaragsak ti kabsat mo, apim mo, say. Uwan, Mama. Mama, di ka naragsak ti kabsat ko. Gaputa pinaggap ti daw na kanyag. Agawitan, friend. Datalangan tinabati dito'y sementeryo. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanam ti kapsat ko, friend. Mabalin ka di alito itapaylaan. Kasda ka di? Sige, friend. Kaduan ka paylaan nga ron dito'y. Di ka madanagan. Tasaan ka apanawan. Agyamanakan ka, friend. Kaya't ko pa'y namin nga ipapas abantayan ti tanam ni Diana. At to'y ti Diyos mo, Neslin. Agpalami istapay. Agyamanak, Brian. Madlaw amalmalday ka manen. Abay, saan ka kadi pa'y nakailiwliwag iti ipupusay ni Dayan? Narigat ko nga iliwliwag ti kaawanan ti kapsat ko. Napatag-unay kanyak ti kasingin ko, Brian. Maawatan ka. Ngamnas ka namang lipat kan. Masapol nga awatan mo, nga awanan ti kasingin mo. Brian. Panawan mat siguro, tapno sangwantan ti may papan kadata. Ituloy ta tinaputid nga ayan-ayat ta. Kaya't ko nga kalaysatan, Neslin. Ay ayatin ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Brian. Sige. Umanugot akon apa ikalaysakan ka. Agyamanak, Neslin. Panawan matan. Tapno buklentan ti bukod ta pamilya. Wen, Brian, katagyamanak, gaputa nakauray ka. Kaplawan kayo, iha. Brian, nalpasan di kalaysayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, Mama. Naragsa kami unay. Kablawan kayo, anak ko. Katsapay la ko ma. Tama ay paayanda kami adagos iti apo ko. Agyaman kami kada kayo amin. Agyaman kami kada kayo amin. Sige, kakabsat. Intayon iti reception area. Kat ituloy tayon ti agrabak. Itilaksit ti sakripisyo mi kini Brian, Mr. Lonely, da kami matlaeng tinagkagasat. Nupay nasakit ti pupusay ni Dayan akasingin ko, naragsak kamin, gapo ta mumi anakainanan, gapo iti sakit anarignana. Kastan katagyaman hak, to'y pagayam mo, Neslin. Neslin pagayam ko, natanok ti panagayat yu kini Brian iti tunggal maysa. Gapo tadwa kayo anak sakripisyo para iti daydi kasingin mo. Nupay nasakit ken narigat na aklunan ti pupusay na nabaalan nyo dayta baban iti tulong ti apo anamarswan. Ala, agyaman kami iti ingka panangibinglay iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod
Ti pagama nagpailinge di tinaga na Neslin, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagod kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayang. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadlaw ko ti panagbaliw ti asawak, idiaddaan kamin iti upat nga anak. Ket agtawan pay laeng iti 12 ti inauna nga anak mi. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ruben. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Rabihin, Pilar. Maturutan. Maturog kalatan. Agbuyak pa dito cellphone ko. Itay ka pa yung agbuy-buya iti cellphone mo. Arakupan ka man, kid, di. Importante na. Agat-arak ka. Ay na. Nakainumak labasit. Naggapuang namin iti talon. Dahil tatidyak kayat apayod mo. Anya? Nang nagmutimbagak. Ni, apay ngay. Tinalikod anak mo tayo. Maturog ka kit din. Agbuyak pa dito cellphone ko. Mabayag ka di pa'y day talutlutun nyo, anak ko. Mabiitan tatang. Mabisin kayo ka din. Huwag nga rod. Masapak ngamin amapan ijay talon. Nagagat kayo talaga tatang. Kasapulan anak ko. Ay, hungayam. Tiinayo ngay. At dadi talikod ti balay. Busy met. Anya? Inasitgak itay. Kat inong tanak pay. Anya ayat aramiden na. Agsilsilpon manan. Ay, amangan mo agbuy-buya manan. Saan? At damot ka sarsarita na. Anya? Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na tatang. Kat no damagan mi. Agungat met. Bayan yun, anak ko. Kasaritak to tinayo. Agsaritat ako, Pilar. Ibagam adagos, no niya ti ibagam. Apay ka di akas takamot ten. Ay, nagado adramam. Busy ah. Busy ka nga cellphone? Sanak abis-bisitan, Ruben. Ibagamon, no niya dayta. Mabaybay am samot ang tiburidek ta. Nakadungdung ritan. No masikuran ka, di si kantimang padigos. Ado nga ron ti trabaho kay Jetalon. Kan, apay nga agmot ka dagos. Gaputa makapaungot ka! No awan importante nga ibagam, panawanak ditoy. Pilar, saan ka kumamot nga aglaaw ah? Mabalintamat ti agsarita itinasayaat. Tila ang kayat ko, saan mo kumamot abaybay anti anak ta? Nang runa dagiti dua, tababasit dapay. Makapabwisit ka! Ti kayat mo lang, ti masursurot. Anyat kayat mo sawan? Maumuuma akon nga gawawir ka dagiti anak ta. Mabanbanog akon. Ngamjay ipagpagatang ko kan ka, aging gaita, di mo pala nagatang. Pasensya ka kuman. Awam pa'y nga ron kwarta ang maigatang itibaro a cellphone mo. Sinurot nakmat dito italtalo, nanan. Wan, anak ko. Kaya't ka kumakasarita itinasayaan. Sige nga rod, ito gawyo pa'y. Nanan, kasla importante ito ibagayo ah. Kaya't ka akasarita dito. Tadyak kaya't nga dasabali ang makangag. Anya ka dito ibagayo, nanan. Amo, kasaan mo amang mangag dagiti sayang gusang dito lugar tayo. Nga anya? Nga adda kasinsin narak ni Pilar ijay ili. Nanang. Sana kumaamamat pati kadagiti sausaw. Ngam kaslam amati ak, Ruben. Apay, nanang. Nagdamdamag akmat kadagiti anak yaw. Kat naibagada,
nga agbababad matlatan ti inaada iti cellphone na. Sakit adda ka na yun kasarsarita na. Ti amok, katliw-liwa na lang ti cellphone. Kalpasan ti trabaho na. Pilar, anyat kayat asaun day tadadakkel at traveling bag. Sa dino ti papanam. Ni, kunak manunapan ka ni Jay Talon. Hadda nalipatak. Ti saludsud ko ti sung batam. Sa dino ti papanam. Sumurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin akasapulak. Anya ka din ti bagbagam. Pilar, ar-aramidot mo ti amin akabalag. Tapno maitad ko amin akasapulan nyo. Sana pud no dayta. Ultimo cellphone, di nakpay maigatangan. Awan pa'y nga ron kwartak ita. Bay amon! Saan mo na panunutan dayta? Basta, nakabiro ka kun iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin ang magustuak kan kasapulak. Kat saan na kun ang malapdan? Mapanakon! Pangasim, Pilar. Saan ka pumanaw? Ibaganak! Di na kun maigawid, uray anyat ar-aramidam! Pangasim, Pilar. Saan na kumapanawan? Pangasim. Di ta ka man langan! Makauma ka! Pilar! Itaman pa'y pare. Inawis na nga uminom. Kayat ko ti agbartag pare lito. Sigod ano awisan ka nga uminom, kat di mo kayat. Nasakit tinakam ko, pare. Nasakit. Ne, apa yan pare Ruben? Pare, pinanawan na ko ni Pilar. Ha? Anya ti kayat mo asawan, pinanawan na kan? Simurutan ito sa bali a lalaki. Anya? Pudno ka di dayta pare Ruben. Agpaiso pare. Nasakit na panunutan. Nga itilaksid ti adwa sakripisyo. Kastray pa iti aramidin na kanyak. Sige pare. Uminom ta nga Ruben. Uminom ta. Tadanggayan ka. Iti marikrik nam asakit. Nakaluto ka ka din, ading. Madamdamala ang basit, Manong Ben. Ang mga nuwag sardeng ako nga agadal, Sara. Ay saan ikarigatan talagta ti agiskwela. Uray kayat ko. Nung pimanaw matan ni Nanang. Sana na nagsubli. Ni Tatang. Nabaybayan ng titalon na. Takanayon mat ngagbarbartak tiraramidan na. Uwan nga rod. Unay matikas to yan napasama. Basol ni Nanang daytoy. Ala, saan ka ngagsangit ading? Naimbaglangan, tada ni Lola, ang mga iaywan ka dagiti duwapay nga ading ta. Uwan nga rod. Ni Lola si Itang-itan, tikas la inatayo. Ben! Sara! Nabartak man ni Nagkitasar Tatang. kayon! Tamangan tayon! Inaldaw matlangon na kasta ti obra ni Tatang. Ti agbartag. Tatang, nabartak kayo manen. Iliw-liwag ko lang, ti sakit tinagam ko. Kat di dagdil-dilawan, no kaya tiwan nasayaat kayo kanyak. Nasaya at nakariing ka, Ruben. Apay ka di, Nanang. Kaya't ka kasarita itinalapat. Anya ka di man ti ibagayo. No awan ti maramidan nyo, makan kayo aglaba. Kalkalpas ko ang naglaba iti murang iyo. Kadwak dagiti anak mo. No nalpasan ti trabaho yo, ay ket israyo nga rodan at ang iwat yo. Apay akasta kamot itan anak ko. Saan kamot asigod akasta? Amo yun wapay, Nanang. Ngam ipalubos mo ka day adadaulan ti arak ti biyag mo. Ti biyag yaw nga agama. Saan nga arak ti mangdadali ti biyag ko, Nanang? Dahil di abalang kantis nga asawa ka. Maawatak tirik naman ako. Amo ka na sakit. Angam nalpasan, napasama kan ti amin. Isu nga agbalaw ka kuma. Kitaam dagiti upat nga anak mo. Da kayo pa lang ti makaamo kadakwada, Nanang.
Ne, Si kamat pare Ruben. Aday ka mo akaldiro. Un pare lito. Tinuno apaltat. Pulutan ta. wow! Umunod ka nga rin pare. Ang yamanak pare. May ka, tugaw ka. Ang yamanak. Mo, Pare. yamat mo ta kaldero. Ang kangaron gumatangan iti arak Addan pulutan ta. Huwag amin pare. Apay pare. Saan na ka mabaling nga uminom iti arakan? Ni, apay ngay. Gapok iti doktor di kalman. Gaputan na laos ti sakit ti tiyan ko. Kimarugan ti ulcer ko. Gapo iti kanayon ta panaginom iti arak. Kastagayam. Jakpay kaya ti matay pare. Isuasar din nga akong ti arak. Pare. Agtirtiri-tirak idi kalman iti sakit ti tiyan ko. Jak kayatan amarik na dayja sakit. Jak kayatan ti uminom pare. Isuada ito inyag mo apaltat. Sida aklangan. Ne, Ben. Nakabisikleta ka mata. Papanam. Kuha tatang. Mapanak iti karwas apag-ubraak. Anya? Kaya't mo asawan. Saan kan nga agis eskwela? Saanan tatang? Awan mo ti allowance ko. Iso nagtrabaho akon. Nasayat mo dito ang napanunot mo. Niading kulangan na Sara ti ag-eskwela. Siya akong timang tadi balon na. Sige, nasayat day ta. Dakal ka magtayin. Mabalin mo ti agtrabaho. Sige, panawan kayong tatang. Amok amapan kayo man agbirok iti kadwayo nga aginom. Ne. Sidsidiran na ka di. Gaputad dan trabaho. Saan tatang? Saan ka mabalin asidiran ta ama ka? Nanang. Ay, Agbalbal si kayo matiti kayo. wan, tapno adda pagsungrod may. Naibos nga minan ti LPJ. Apay ngay adiyuin sa kada. Awan mo't ti maisa kada anak ka. At damot sweldo ni Ben iti karwasyan. Kano'y sumatigat-gatang iti sidaan tayaw. Kanda dumapay akasapulan iti kusina. Ni Benon tinangibaklay iti responsibilidad mo kas ama. Manipod iti agbarbar taklaangan tar aramidam. Maawatan da kumamot nanang. Nabayagan ang maaw-awatan da ka anak ko. Da kami kadagiti anak mo. Talon at tawanan tinapalabas. Manipod pinanawan na kami ni Pilar. Ay, kasla kaano lang ini. Anam ita, nakailiw-liwag akon, iti sakit tinakam ko. Ay, naimbaglangan. Taman nakaawat ni nanang. Kanasing patdagiti anak ko. Katgapo iti dayta. Inutak anak amiris. Kat ita, agtitinulong kami iti trabaho. Tatang! Ne, sigamad gayam, Sara, anak. Wan, tatang. O sige, panawan kayo, bay. Mabitlaang anak. Ligliklikan na ka di. Ha? Kwa? Saan? Madlaw ko ngamin, anak. Nagbalbaliw ako, anak. Saan ka kuman nga umadadayo pa'y kanyak? Saan mo, tatang? Kayat ko, no da pari ko, ibagamlaan kanyak. Tatang? Kas makita mat, nagbalbaliw ako. Isu adidak ko maliklikan, anak ko. Ruben, Rabien, di ka kadipay maturaw. Sana pa'y makaturong, nanang. Amo, pampanunutam ni Pilar. Nanang, kasla subsubukan nakdagiti paspasama. Idinakaro ti sakit tinakam ko.
Saan apulos ang nagpakpakita ni Pilar? Ngam itata nagsublin. Kanayon na sa rungkaran ni Sara ije pagadalan da. Kasaritam ni Pilar, anak ko. Nanang, kasladyak ka ba lang timang sango kan kwa na? Sangwam, tanusaan mo asangwan. Agnanayon asaan nga agtal na, ti panunot mo. Agyaman at kasinang nakmatlaan ng Ruben. Naskan lang, Pilar. Anya ti kaya't mo ang mapasama kita? Pakawanan na kuma. Kaya't kung ti agsublikan ka, kan kadagiti anak ta. Anya, kasta ka di kalakakan ka ti amin. Kalpasan ti panang panaw mo kada kami. Amo ka narigat na ama pakawan. Dakalabidot ko ngayon sukat ka, kapo iti kwarta. Kamong matgayam ti may sa sindikato ti lalaki asimurutak. Kat nakabalod itan. Isuan na panunot mo ti agsubli kada kami. Kasta ka di. Ado pa nagsagabat ti napasarak iti Manila, Ruben. Nagpintutak. Nagdakkel ti nagdumaan nyo. Kanayo nakidi akab-kabilan. Ngam nalabit. Dusak daytoyan. Gapo iti panang panaw ko kan ka. Among kani. Adandanik na baybay antibagik. Kandag iti anak ta. Gapo iti naramid mo. Amok. Ta na istorya amin kanyak ni Sara. Mukas ta. Danggam nga roti bagakan ka. Ruben. Napakawan kan Pilar. Ngam saan na kayat asawan. Ama kasi nublianak manan kan ka. Ruben, ikanak kumapay iti may sagun daway. Pangaasim. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Pilar. Awanan. Isu a pasensya kan. Gaputa awanan ti panagayat ko kan ka. Anya ti bagayo, tatang. Pasensya kan, anak ko. No saan ko amapat gantikid daw yo. Tatang? Ano pa'y kasta? Nawayat ti inayo amang sarongkar kada kayo. Ngamkit di. Jak kayatan nga agsinublian kami pa'y. Saan kayo mat amabalin na pilitan, tatang? Agyaman ak no maawatan nak, anak. Amuyo, no anya dagiti paspasamak. Wan, tatang. Katagyaman akan ka, anak ko. Nakaamiris ka. Gapo iti pa nagtrabaho. Dayjay, naamiris ko. Arumbang lang agtrabaho ak para kada kayong anak ko. Awan ngamin sa baling agtrabaho, idi, tatang. Isu akapilitan na nagtrabaho ak. Banag adayawag kan ka, anak ko. Agyaman ak. Tanasing pat. Kan nagagat ka nga anak ko. Katda kayon ti ipamaysak ita. Kastamot tan ni nanang. Gaputa bumakatan. Saan kon nga inaklon pa iti asawag, iti panagsubli na kanyak, Mr. Lonely. Gaputa na pukaw anaming pinsan, tiriknak ken kuana. No pa'y kasta, saan kumat nga inikat ti karbangan na kadagiti anak mi? Nawayalata amang sarungkar kadakwada, ken mangted iti suportana kadakwada. Taurean niya ti aramidak. Saan ko na maisubli ti sigod a panagayat ko ken kuana. Rumbang ka diti inaramid ko. To'y pagayam mo, Ruben. Agyaman pagayam Ruben iting ka panang ipatulod iti pakasaritaam. Ket saan asyak ti makaibaga. No husto wen husaan ti pangedeng mo. Gapo tasika ti makaammo iti dayta. Ngamkit di ikamat ti bagim iti gundaway nga agpanunot anaimbag. Saan mo nga isara ti ruangan tapuso para iti asawam. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat manipod iti pagayam ang nagpailingad itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nasingpet ti asawak ngem naglablabesan. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Selma dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sino dyan nadamag ko nga intulod mo kano ije balay dati pinalingke na? Ha? Nay. Huston! Di ka agibuong iti gamit. Ni Mercy dyan intulod mo? Talaga ka di nga da relasyon nyo? Nagado nga minti imot na. Kat kaasimat, iso nga intulod ko. Ha? Ti kunamkit di. At da relasyon nyo iti dayja babae. Kastamanan adagos ti pampanunutam. Pagnamat! Dinto pa'y tulungan ti daduma? Si kantukit din? Nairanamat asyak ti kagiddan na anag na. Awan mat sa bali. Apay nga min ang makigiddan kakankwana, Aber? No di ka talaga akursunadam day ja, Mercy. Sa bagay, insina ti asawa na. Iso sige, soblat mat. Uston, noan niya laditan ti sasawam, Selma. Makaumamat tingiwat mo. Wan! Amok! Naumakan kanyak! Ngamin, kursunadam ni Marcy. Sige lang! Mapan ka iti ayan na! Huston ko nakmata! Nakababain ka dagiti ka aruba numangag daday ta nga ibagbagam. Ay! Awan bebiyang ko kadagita ka aruba! Tasaan nga isuda ti mangpakpakan kanyak! Tadagita ka aruba! Day tala agsisi ti ichismis dadamuda! Talaga na umaakon kan ka, Selma. Makaamukan, di da ka manlangan. Hoy! Rudy! Agsubli ka ditoy! Sa dinor ti papadam! Ay una yung tingiwat mo, Selma. Nakapigpigsa. Aglalaaw ka manan. Kasanumat ngamin, nanang. Pinanawanak ni Rudy. Kat agsarsarita kami pa'y laeng. Ay na, amamukan, Selma. Kababain, tikas na nga aramid mo. Awan lakat agpukpukaw ka. Aramid ka di tinasaya at nga asawa dayta. Ay nananang, isakit yung manan di manugang nyo. Kat maditi naramid na. Sika, ti maditi aramid na, Selma. Nasingpad ti asawam. Kat awan pilawak kan kwa na. Iso mabalin ka di. Agbalbaliw ka matan. Awan madi nga aramid ko. Agbain ka kumamot ka dagiti kaarubam Si kalati ka na yun nga agpukpuk ka ditoy. Tuladam dagiti padam ami misis ditoy. Naanos da nga asawa kan ina iti pagtaengan da. Sige, agawid kayo, nanang. Umay daklagaya ko sermonan. Nasingpet ti asawam, Selma. Idinto ta si kakat nakauy-uyong kakankwana. Barsa kampay itinoan niya laditan. Kung kunana. Agbalbaliw ka. Sakbay ang mauma ti asawam kan ka. Hoy, Mercy. Si kagayam day tasarsarunuak nga agpaspaseksi amagmag na. Ha? Ay, sa bagay, kasta talaga ti insina ti asawa na. Agpa-sexy. Tapno addamanan mang sirpat asabali. Correction, Selma. Siyak tinangisina kan nilakay ko. Gaputa sugador kan bartak. Iso ka di anagsapul kan iti sabali? Ha? Apay ka di akasta ti saom, Selma. May saak ka di apagimimunam? Iso akasta ti panagsasaom kanya? Awan sa bali ang makasungbat iti dayta asaludsod mo. No di si kamot laeng. Nay, apay akas tatarupam, Selma. Agkurkurit-ritain.
Manutawan mon aya. Ha? Ne, apay atirupak tinadlaw yo, tatapidot. Agkurkuret-ret nga rudain. Lakaya kaon. Hanggang makitaklat tati kuret-ret di tarupam. Pudno ka di, tata? Un bait. Bayamon Ala, ikan na kun iti sabon anabanglo, tata. Ato iti bayad ko. Ay na, Silma. Urayan niya pa'y asabon ti aramatem di tarupam. Saan na maikat ti kuret-ret na. Ti agas na dayta ket isem ken katawa. Anya ti sasawam, tatapidot. Sana nasaya at nga ungit ka nga ungit. Tanukas ta ka kanayon. Mapuno iti kuret-ret tarupam. Wen ngagpaiso. Madlaw dagiti kuret-ret iti rupak. Pudno tinakuna ni Tata Pedot. Anyamot tan. Kaslaak mo't lagtaw-tawanan iti 50. At da ka matgaya man. Ne, apay day tabag. Papanam. Pumanaw akong dito'y balay. Anya? Nauma akong iti ugalim. Sa nabalay, tawan mo't anak ta. Iso nga ayos laeng nga uray panawan ka. Apay! Asino tinangiso katam kanyak, ha? Asino? Awanan bibiyang mo. Ditakan. Imanaw at talagan. Ti awanan bain. Saan amabalin nga isukatnak iti sabali? Ipungot ko no asino man dayta a babae. Nasabat ko iti dalan nila kay Mau. Panawan na kakanon. Saan amabalin, nanang? Sa pulak ida iti babae na. Kat pagtimugak ida. Nagsarita kami. Kat imbaga na no anya ti rason no apay apanawan na kan. Gapo taada babae na. Dayta tinalawag. Panawan na ka ti asawam. Gapo iti madi nga ugali kan aramid mo. Saan na kan nga ay ayatan ti asawam? Wan, kasta ti kunana, nanang. Taada nga min babae na. No kasta man bilang, si kamot la ti akimbasaw, Selma. Ha! Nagsingpot ti asawam. Ngam kanayon mumut abugkawan kan barsakan iti no anyala ditan. Iso akasano nga raod amakaanos? Sige lang, nanang. Awan bibiyang ko iti kayat nang aramidan. Nga oray adan sa bali a babae iti biyag na. Asino a babae, nanang? Jack Amaw. Saan ang mabalin? Iti kanito nga agsabat ti dalan mi. Talaga apangatak ti babae na. Agyaman na nasabat ka dito'y dalan, paritasyon. Apay ka di, Mare. Nakita mo ka di, no sa dino ti ayan di parim Rudy? Ay, Jack mo Apay asap sa pulam. Gapot adda babae na. Ay na, Mare. Hindi pa lang nga pagat-atapam ni Pari Rudy nga da babae na. Amo, Mare, nataar nila kay mo. Nasingpet pa'y. Ngam nagalas ter aramidam kan kwa na. Siguro agad pinanawan na kan, ngamin, naumakan kan, Mare. Ngamin, nagalas mati ugalim kan kwa na. Nagturad kamutan amang ibaga kanyak iti dayta. Mare, nakasaysayat ni Pari Rudy. Iso ano di mo saysayatan ti panakilangan mo kan kwa na, ay talaga atalawan na ka. Padasen na. Ang mga agbabawi kan to. Iso asapulam nila kay mo, kat akid daw kay ti pamakawan. Kat agbalbaliw kan, Marisalma. Imayak, nanang. Taumay ko ibaga, anauma ako ni tanakyo. Ha? Diyakon makaanos iti ugali na. Sipod pa'y,
Nakauyuyong kan nakaungungat. Awan tinasaya at apan nakisarita na kanyak. Isula ka na yung ti husto ti aramid na. Mabalit ka di nga urnusan nyo ti amin, Barok. Namin ano nakasta, nanang. Da kayon tupay nga inana. Kat di na denggan ti pamagbagayo kan kwa na. Hay, jakman ambo iti dayjay nga anak ko. Nanang, pakawanan na kuma. Ngam talaga na akon kan ni Selma. Jak kayatan ti agsubli ijay balay. Agsina kamin. Amangan mo't no aginawan ti asawam, iso akas jay. Amuyo mo't nga idipay laang akas jay ti ugali na. Nakababain at talaga kadagi ti kaaruba. No kastati ko ng Barok. Ngam sa apay lakuma, tamaurnos yung mutlaang ti amin. Tan umabalin, jak kumakayat nga agsina kayo. Nanang. Kad, sa dino nga ron ti ayan mo ita. Ijay balay dagiti dadakal ko, nanang. Ay, sige nga ron, Barok. Ngam pangaasim kumaa. Di mo isinsina ni Selma. No di kat urnusan nyo kumati relasyon nyo nga agasawa. Panagkunak, kat saanan ang maurnos pa'y, nanang. Gaputat talaga na akon kan ni Selma. Isu apakawanan dak kuma, nanang. Kasta ti imbaga ti asawa, idi imbay dito ibalay. Nauma kanunkan ka, isinanakan. Sa dino ka no ti ayan na? Nagawin ijay balay, dagiti naganak na. Kasta gaya ma. Pues, surutak ijay. No surutam ijay, agkid daw ka iti pamakawan na. Kat urnusan nyo ti amin. Apay, kayak mo nga agsina kayo? Saan Pues, ingka agkid daw iti pamakawan na. Kat agbalbaliw kamutan. Anya ti ibagam tain may ka, Selma? Umayak agkid daw iti pamakawan mo, Mercy. Sorry pakawanan na. Gapo iti nasakit apa nagsasaokan ka. Kan pangaasim, tadi na kun pagimimunan, Selma. Katapno saan kan nga agimon? Or no sam ngamin day tabagim. Kanayon ka nga agdigos. Agbabanglo ka. Tapno ada kumpiyansam iti bagim. Tapno saan kan nga agimimon. Di ba'y madikan ka? Ipilit mo akarelasyon nak nila kay mo nga uray saan mat. Nakitam laang anagiddan kami ijidalan? Ipapilit mo nga da relasyon ni? Nugas tam laang. Ama nga no isina na kan nila kay mo. Gaputang maung-uman kan ka. Mercy. Nagasat ka. Takinayat na ka nila kay mo. Katsaya atom ti panakilangan mo kun kwa na. Tapno di na ka isina. Nakaumay ka man dito'y balay, Mariselma. Mabalin ka di atulungan na, paritasyo. Sika kumati ibaon ko ang makisarita kan nila kay ko. Tagsublin ija balay. Anya? Payasak. Nasaysayat, ano si ka mismo? Kuwang amin. Mabainak kada katugangak. Pinagsasawak ngamin ti katugangak a babae. Iso a mabainak a mapan ija balayda. Ay, pasensya kan, Mariselma. Saan ka matulungan iti dayta? No kaya't mga kasarita nila kay mo, si ka na mismo ti mapan ija balayda. Rumba nga mom ti agpakumbaba. Mabainak ngamin nga agpakita kadagiti katugangak. Paritasyo. Ay, pasensya ka na talaga, Mare. Ngam awan oras ko iti pangibabaw nam kanyak. Nasaysaya at no si ka mismo ti makisarita kinila kay mo. Apay, anya ti bagam ta inmay ka? Nanang. Kasarita ko man ni Rudy nga agsublin ija balay. Amom ka di amas kay kayat ko pa'y adito'y balay ti pagnaudan ni Rudy nga anak ko. Iti kasta. Mailabaak iti kawas na. Mailutuak iti kanan na.
Ta ija balayo, iso ti tagalaba, ken tagaluto. Idinto, taad na trabaho na. Pakawanandak ko nanang. Ay, urean niya pa'y ti ibagbagam. Diyak kayatin nga agsubli ti anak ko ken ka. Iso apumanaw kan, bastos a manugang. Ha! Kunamlan asino kalaunay. Ay awan ni Rudy, napan nagtrabaho. Iso nga agawid kan. Rudy, inururay ka dito'y dalan nga agturong di tabalayo. Takayat ka kasarita. Agyaman agtadakan. Anyat ibagam. Rudy, agsubli ka kuman ija balay. Tapnoan niya. Tapno inaldaw nga apa anak. Gapo iti kinasilosam. Saan na maulit? Kastaman ti kunam idin. Ngam awan latat nagbaliwang. Ladingitag. Ngam jak kayat ti agsubli di balay. Natal na ti panunot ko di tabalay mi. Rudy. Awanan panagayat ko kan ka, Selma. Nauma akon kan ka, gapo iti ugalim. Ala, agawid kan. Ta sa anak asumurot kan ka. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Rabiin, ngam imbay ka dito'y balay, Selma. Kanagsangsangin ka. Apay. Nanang, di na kon kayat ni Rudy. Awan ka nun panagayat na kanyak nga asawa na. Ay, dayta kat ngamin, tanagalas ti ugaling. Anya ngay nga ron ti mabalin mo, no di na kan kayat. Nauman akan ka. Aging gaita, agnanaed pay lang ti asawak ijay balay dagiti dadakkel na, Mr. Lonely. Siyak itaan ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba mi, iso a mababain akon. Agdanagak, gapo ta mga no isukat na nilakay ko. Tuy pagayam mo, Selma. Agyaman akpagam Selma iti daytoy apakasaritaam. Kastay kunadan, nuan niya ti inaramid mo, si kamot laeng ti aglakam iti ibunga na. Angamala, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Taday ta ti amok awagas, tapno agsubliken ka nilakay mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsakot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ti kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.